Barla pora hot na hok me mea puthak kachingwai council penasona mu kachithi Mahamaya constituency kapala Uttar Borbir lapen Bhilugat along EM Lun Sing Teron Arideng pen NMSA asang kiron Kardom Karbi Prime Dumalong Penili Samirani Timongpi Nanar Joikha Bir Tang Ton Pen Barla Kisung Kipa Hut Kachisik Tekjia Phan Pravosik Troxiani Karbi Anglong Termos Council Secretariat alongsi RD Doklong Amai Pado Karbi Anglong Termos Council Chief Executive Member Tuliram Ronghang Chipahim Phupen Kangni Barla Apora Hut Kachithik Nangjia Putha Kachingwayaklong Palida Maya Long Barla Hut PWD Sai campaign Kachithik Nangjia Sai Lapenjo Padap Kichwa Hormuka Birti Kinangsat Alam Ta Sai Phua Tumpen Kachingwai Hut RD Pida Barla hut kachithik amai along MLA Bangkethom Bida Singh Ingleng Dor Singh Ronghang Rup Singh Teron lapen Principal Secretary Mukul Kumar Soikia lapen Pinang Secretariat Tum Chetongdur Mahamai MC constituency kapalo Wosik Niphai Troxi Arni Uttar Borbir along Palongpli lapen Bhilugat along Palongnya Dim Karbi Anglong Termos Council EM Lun Singh Teron Arideng pen card holder kedo kavetuma phan NFSA asang lapen Maksa ke joy kerona sai dengpon Akejoy pen card holder kedo lapen kawe tumapan NFSA asang lapen marks keron hut Karbi Anglong Termos Council EM Lun Sing Teron pen Uttar Borbir arat kidam tang MLA kilika hut BJP vote ke jok ki ongnai mate ke cheng siang deng kachipada maputhak akero pi pen sika suri phoke batangka lapen GTM abenka edona long epaki pi ponjia phan lamchak tipiteka Pinpur में किदाम तंग अनिकान लॉकडाउन अपोरा होट आके जो पेन सांकेरन पोनासों सी पुथर कोरोना की स्वावर नांकान बैंठुआ जॉब चोकलेम चोदाम ना पेन जोजोर चुलांग का चोकलेम आरात लॉकडाउन की सुंगा पोरलांग दाम पेन सी सरकार का पिन खरा टेंग पेन रेशन कार्ड केदो कावे आरात अफान पुथर आके जो पेन EM Lun Sing Teron Arideng पेन पजिर पोंथु NFSA asang kapajira hut DMB Chairman Biren Singh Teron VDC Chairman Rajesh Teron VDC Chairman Barim Long Singh Tokpi Penchenglo BJP asong along claim bangku bangku yatum chetongdo COVID-19 award ki on ploba pora hut sarkar pen kapin khat pon SOP aron karkana tuma phan police atum ke khangdo Wosik Niphai player ni Assam State Disaster Management pen akimi SOP kapang dak pon lake Wosik Niphai trok penlote analo por phai krehinia philote kinangsot asai aweli pute monit chilenglong le puateng pen pini dipu ahitia long SOP aron karkana tum phan police atum ke khangdon Tenan malam so por phan birtamu ington iksina Pok cukor jin dan nang na. Igar koy, bong manay. Bang serak thani pok cukor ong. Ko pipo na bong. Pipo lote. Igar koy ni pok cukor lote men. Duway nang nang bidam thani chichakon elo. Ajo porto lo ke bong. Pharmacy jingkir la po bunan ke. Dam lang no hi kilong beng puji mini. Pok chokor dawai nang pidun tha. Lada ka tok 24/7 open pu. Zero anteng puduman. Nangli tum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum Alon Medical Store ke 24/7 ingpu pon lo. Lahen lo Alon Medical Store Ijeng si Karbiang bongpen kang pucheng pharmacy. Labang so pharmacy reke 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long ponikji. Lapen kelong le adawai nangli order pikang lote prapjin pen long ponikji. Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nangli tumtame humrig non. Anso se kachini jiaphan aber kipia number along humrig tame. Dihina mo phit puthat berta long wangthulo.
Bukajang sub division alo Lahorijan T state alongli angta naso aron repen longle kachirai pusi akoi kipia berta kat news along berta nang pale Bukajang sub division alo Lahorijan Nirmar T state along honte meme angtan pen kiwang asuatu nang pleng setro Nonapor kilong ahut lahai kiwang mia sophan plung play pulote mo eprang phere memeji pusi Karbi Anglong district Assam Jatiyotawadi Yuwa Sastra Parishad Assam Jatum ani kibiala chepakla Lapen alang litum aron repen longli kachiraya tumaphan plung serak nang jipusi Assam Minister Sarpu Dr. Himanta Biswa Sharma Karbi Anglong Termos Council ACM Tiliram Ronghangaphan pachini Center go along wusu pen penson inkoi kapatua wareng kimi kipi jiapan inghap ingpu pontanglo wusu kachalio somarapan birta kimi Center go awareng akimi along wusu apanta parloponlo laso alam union kapatua hien kelang minister Riso Kiren Rijiju pensi pajatha wusu pen akimi kapatu son inkoi ke pontu lake baseball bodybuilding cycling polo deep sport fencing judo malakam motor sport netball sepak takraw rugby tug over hehu henlo Tang te pinya biota bang kela pansi kangton iklo dome thakme kruang thu